Mwandiki munene kiengwatano ya maabitha bogi meibo clinic officers yawe Moses Bayenia na itholete rwang'iro gima mero rutibangite bokwana wetera mbura yel nino. Moses ari wa chibitari cia mero itena ndawa cia mirimu ire yana kiana rwe ya rona nkoloki chibitari itethirete na ndawa cia toana kokaita kara ya kauntine mero na shokete thira kimeneria marando ya thirikari ya mero KKM bravo tumite ndawa ikaria kurekerwa bura kubaterea bura tutariru mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kare. Mbura nene yambirite kurathana kinya bisabe gyochunkunirira bethirite bakiwa wakujirwa mbura nene yero nino na ndi Moses Bayena ura ni mwandiki munene wa kiama kia Union of Clinic Officers na ugite cibitari cia kaunti ya Meru citena ndawa cia kung'ana mono ciĩgiĩ gũtutĩra mĩrimũ ya kiu akiuga kagite na gakambura ni kwithagira wikujirwa mĩrimũ emingi na kinyana ni bethagira bakiajwo mono na ndawa ciao citema cibitari. Department cia health kana cia environment ile batire guthikiarĩria mantu very important itikuthikiarirwa ya thai report yambo bete kwetha receive ni ati tutina ndawa ikugana ndene macibitari na mwaso ndawa cia treat thina cia kiu ria mbura itite kura nene muno ituku expect kuketha kwina so many waterborne diseases na ku kintu kia mbere kia kibatire kwetha tukithurania ata department ibara tukwetha tukiundumia mathina ya waterborne diseases andu kwetha bana thina nyingi ana muno baketha bana thina cia kwetha bana mirimo ekiu na nditikani remember thirikari yongo na etikirire ni wetareta ndawa ciana na tutone ikiretwo na itaretwa. Kuruki Bayena adiuga na mukirite riboti ati rwang'irwa KEMSA ni ruritite mukana kuga rutireta ndawa ja kaunti ya Meru kumania na irandu ria bakuganire nene ariranira mung'ana jwa chiringi milioni 104 iria kuga rwang'iro rutire imwankira na arua. Out of my sources KEMSA imberi KEMSA ibogwete ati batiomba kwethia bakireta ndawa ndene Meru ni untu kwina balance nene muno ira nderawa ni around 104 million na ku ni kuria department okaire na thirikari yetu ni ongozi ni mbosi okwa governor Kawira kindly nitwalile bwa ndawa ikari stocked as soon as possible. Kingi daktari uju aliuga nyuma yawe kuthama kuma cibitari ya Kanyakine na wikwa cibitari andu Morwe Ruthi Center cibitari iria kugethire kinyeterekite gwakwa aliuga rigwita kotini thaiji na mukirite baruga ya kumuchokia cibitari ya Kanyakine kairi ndero ondas na ndero india Kanyakine until further notice dako tikomba gothe thikira na ke determine this matter na twachoka kotini mweri utwitite diene ntumo ya wekirenga bana wa Meru Kawira Mwangaza kuromba orekeri kukethea iburanda wire ndawa itiombere kwa misando ndira cheretwa riowene makosa yakwa ni gwithinda rutanirwo ndero ndawa itiria riowene ku inkuromba orekeri ukethira ndene thirikari ndawa ibati kuria riowene inkuromba orekeri na mwananchi andekere wige thirikari yetu policy yo ya ndawa wikwa riowene wonge ndaomba kwethia nkiariria manto ya kwethira cibitari ina staff umwe kinyonta itia thi policy ya thirikari ni makosa ya manene inkuromba nyorekeri ku mwananchi ona ta tritoboya ka tondu meboya imakosa ya manene kwethia batu tritoboya magishigo mbunge kia South Imenti nke report rate to shewero rea kwa rito ni Mutugi Kare.